Kaze bakunze ba byose TV we wakanze subscribe ndagushimira cyane nawe utarayikanda nicyo gihe ni nakukanya kugira ngo ukande kurako kantu kanditse subscribe wibuke gukanda kazogera kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu biganiro byacu bya buri munsi bya sport bigenda bitambuka kuri zino platform zacu. Ngira ngo rero tugiye kuba tugaruka ku makuru y'imikino agiye atandukanye hirya no hino, haba ku mugabane w'Iburayi haba ndetse na hano mu Rwanda, ariko turitsa cyane kuri Rwanda Premier League. Rwanda Premier League hari amakuru arimo kuyivugwamo, hari ibirimo kugenda bivugwa. Turitsa kandi kuri liste twagiye kubona tukabona irasohotse, abantu bamaze kureba umukino w'ikipe ya APR ndetse n'ikipe abantu bamaze kureba umukino w'ikipe ya Rayon Sport na AS Kigali, bamaze ku nta kindi cyahise gikurikiraho ni urutonde rw'abakinnyi uko bagiye bahamagarwa 5-5. Umutoza Adera Murush yamaze kuba atereka hanze urutonde rwa championnat, benshi urutonde rw'abakinnyi yagiye hamagara, benshi bagiye bavuga bati hari abakinnyi batarimo, abakinnyi bari bahari, hari abandi baje guhamagarwamo tutari dusanzwe tumenyereye. Ariko icyo nakubwira cyo nuko rero ikipe izatangira imyitozo ku munsi w'ejo kuwa mbere, ikipe y'igihugu Amavubi yitegura Nigeria ndetse n'umukino wa Lesotho. Nigeria bizakina kuri 21 nibwo bizakina, bahite bakurikizaho umukino wa Lesotho wo mu gikombe cy'isi, ni qualification y'igikombe cy'isi. Ubwo rero ndatekereza dushobora kubona amahirwe yo gukomeza mu gihe twaba dutsinze imikino yombi muri rusange. Ubwo rero reka twihuse cyane duhite dukubitira mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ngemba nje nkayanyanyagiza hasi kugira ngo buri wese akure amaye, nawe ukuremo akunogeye, ukuremo amakuru yawe wumva wishimiye. Ngemba nje nkanyanyagiza hasi kugira ngo amakuru yawe akunogere, kandi mbanje nkaguhereza amakuru aziri muha no gusesereza. Amakuru aziri muha no gusesereza niyo makuru dutanga hano kuri byose TV. Rero ndagira ngo twitse ku ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Icyo nakubwira rero nuko kuri uyu mugoroba yakinaga umukino w'umunsi wa 21 wa championnat, yakiriyemo ikipe ya AS Kigali, biza kurangira itsinzemo umukino, itsinze umukino yongera amanota 3 ku yandi, nyamara hari hashize imikino igera kuri 3-4 itabona amanota 3 muri rusange. Byari byishimo hariya kuri Kigali Play Stadium. Icyo wamenya nuko abagwizatunga rwose abasaza bari bishimye ku rwego rwo hejuru. Twabatunze mikoro baratubwira ati hagiye gukurikiraho izindi nsinzi muri rusange. Baratubwira bati ubu ngubu turishimye nyuma yuko twari twagiye tubona invitation z'ibihumbi 100, z'ibihumbi 50, ibihumbi 30. Bivuze ngo rero amafaranga yinjiye ari menshi kuko nta muntu winjiye muri iriya stade, habe n'umunyamakuru bamwe na bamwe bagiye bishyura. Ndatekereza rero yuko ikipe ya Rayon Sport yabonye amafaranga atari make, n'ibyishimo byasaze abayobozi, abafana, abakunzi muri rusange b'umupira w'amaguru mu Rwanda bishimye cyane. Reka rero twihuse tujye mu kibuga hagati. Mu kibuga hagati kuri tapi vert akenshi abantu niho baba bashaka kureba, abantu niho baba bashaka kumva ibyaho umukinnyi ahagaze ate, mbese bameze gute. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yari yarinye abakinnyi 11 mu kibuga, abarangajwe imbere na Kadime Ndiaye ndetse Ombarenga Fitina, Bugingo Hakim kuri kabiri, Omar Nyinga arimo gukinana na Yusu Diani kubera ko Nsabimana Aimable afite ikibazo cy'uburwayi, yarwaye malaria nyuma yuko bakinnye n'ikipe ya APR muri derby. Yavuyemo rwose afite ikibazo cy'uburwayi. Nyekaye rero yuko ku munsi w'ejo ntago yigeze abanzamo, cyangwa se nta nubwo yigeze aboneka kuri uyu mukino. Icyo wamenya nuko Yusu Diani yari arimo gukinana na Omar Nyinge n'abasenegali bose muri rusange. Ubwo rero imbere yaho gatoya hari Sulaiman Dafe wari urimo gukina kuri nimero 6, ndetse na box to box yari irimo gukinaho uwitwa Andayishimiye Richard, umurundi kazi
umurundi rwose umeze neza cyane muri iyi minsi ari tayari cyane kuri nimero 8 nimero 10 yari irimo gukinaho Muhire Keve uruhande rumwe rurimo gukinaho Paplay urundi rurimo gukinaho Iraguha Haji barimo kwatakisha kabuhariwe kabushungwe urimo kugenda simbura uko bwije nuko bukeye Furunganye Biramahire Abedi nuko nguko ikipe ya Rayon Sport yari yubatse mu kibuga hagati muri rusange. Ikipe ya AS Kigali yatangiye irimo kudomina nko mu minota 5 ya mbere yatangiye irimo kugenda idomina ariko noneho biza guhita bituma ikipe ya Rayon Sport ihita yinjira mu mukino kubera ko muri iyi minsi ikipe ya Rayon Sport hari ukuntu yinjira mu mukino hashize nk'iminota 10 cyangwa 15. Ku munsi w'ejo rero ikipe ya AS Kigali yabanje kuyidomina ibanza kuyihusha amapoto ibanza kuyihusha ibitego ariko kubera ko AS Kigali nubundi yari yaje iri determination kubera ko bari bayishyiriye amafaranga menshi y'umurengera nkeka yuko amakuru tugeraho nuko biravugwa yuko no hirya rwose Kimihurura bari bafitemo ukuboko batanze prime mu ikipe ya AS Kigali kugira ngo batakaze Rayon Sport itakaze ariko biza kurangira amanota 3 nubundi atashye mu Nzove amanota 3 atashye Kicukiro hariya mu biro Kicukiro hariya Zinia mu biro by'ikipe ya Rayon Sport nayo bayashyira ku yandi ari byo byatumye ihita ihagarara ku munota ku mwanya wa mbere n'amanota 46 irusha mukeba amanota 4 yose muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport rero yaje kwinjira mu mukino ariko mbere gatoya bahise bayirasha igitego cya Emmanuel Okwi waje kuroba umuzamu Kadime Ndiaye yaje kumuroba rwose kubera yuko yari yasohotse nabi. Emmanuel Okwi aza gushyiramo igitego abafana b'ikipe ya APR bajya mu bicu baravuga bati ikipe ya Rayon Sport nayo yaba igiye gutakaza nyuma yuko natwe twatakaje amanota 3 ku munsi wo kwa gatanu ati natwe twaba tugiye kuba dutakaza na Rayon Sport yabigiye kuba itakaza hagati aho ngaho byaje gukomeza bakomeza bakina ikipe ya Rayon Sport irataka ku rwego rwo hejuru ikipe ya Rayon ikomeza kugenda irafite uburyo bw'ibitego nibwo rero bagiye kuruhuka ikipe ya Rayon Sport ifite ubusa bw'igitego AS Kigali iyoboye umukino n'igitego kimwe. Byaje kurangira rero basimbuje Sulaiman Dafe yaje kusohoka mu kibuga haza kwinjiramo Kanamugire Roger mu gice cya kabiri waje kwitwara neza n'umukinnyi ubona yuko arimo kwitwara neza n'umukinnyi ubona ko arimo gukurira mu biganza bya Ndayishimiye Richard arimo gukurira mu biganza muri kompetisiyo ya Sulaiman Dafe n'abandi bakinnyi bagiye bamukinisha ku ruhande rw'abari abanyamahanga rwose urabona yuko ibintu byose birimo bigenda neza. Rero haje muri icyo gihe ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yataka byaje kuviramo Rayon Sport kona ari nako kandi ikipe ya AS Kigali yakoze kona imaze gukora kona ikipe ya Rayon Sport ijya kuyitera Muhirekeje ayitera neza nk'uko bisanzwe atereka ayizamura neza nta kindi Kanamugire Roger yakoze yese atereka mu mutwe nta kindi cyabaye stade ihaguruka kubera yuko yari stade yuzuye abafana b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abamukeba muri rusange. Urumva rero byaje gutuma ikipe ya Rayon Sport ibona igitego ibona na motivation yo ku rwego rwo hejuru y'igitego iravuga ati reka turebe yuko twabona n'ikindi. Nuko rero Adama Bagabo ntabwo yigeze yinjiramo bamuhagurukije ndetse na uriya munya-Guinea Bissau nawe yaje guhaguruka Abdoulaye Jaro yaje guhaguruka barimo kubashyushya ariko biza kurangira nawe atagiyemo kubera ko ikipe ya Rayon Sport yari irimo kugenda yataka kandi byaje kurangira n'ubundi babonye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Biramahire Abedi. Mwari muhibereye rero mwari muhari buri kimwe cyose mwagiye mugikurikirana. Ikipe ya Rayon Sport yabonye amanota yabonye ibitego byinshi yahushije ibitego byinshi byashobokaga yuko byari kurenga n'ibitego bibiri bikaba ibitego nka 3 cyangwa se 4
ariko biza kurangira ikipe ya Rayon Sports itsinze ibitego bibiri byayicaje no ku mwanya wa mbere rwose n'amanota 46. bivuze ngo rero ni akazi gakomeye kuri Mukeba, kuri Mukeba ari amakuru turimo kugenda dutohoza arimo indani hariya mu ikipe ya APR rwose tuzayipima ku munsi w'ejo. Nzategura ikiganiro cy'ikipe ya APR, ibibazo birimo kuyivugwamo, ibijyanye n'akanyenyeri karimo kugenda gatungiza hano hanze, ibijyanye no kudahembwa kw'abakinnyi, nabyo tuzagenda tubigaruka. Ni ibintu turimo kugenda dukorera research, harimo kuvugwamo umwuka utari mwiza, haba mu bayobozi, haba mu ikipe, ku mutoza barimo kumupima. Ku munsi w'ejo nzagenda mbategurira ikiganiro kirambuye ku ikipe ya APR gusa, nta yindi kipe tuzagenda tuganiraho. Nagira ngo rero mbabwire kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sports yaruhutse kubera ko ejo bakoresheje imbaraga. Nari ndimo kuvugana n'umukinnyi umwe uyu munsi, barambwira ati uyu munsi twaruhutse, twakoresheje imbaraga nyinshi, ati prime ni prime, abayobozi bacu baduhaye prime iri ku rwego rwo hejuru, ati ahubwo nuza kubona umwanya uze kuza twicare turebe match ya Chelsea na Arsenal tumeze neza, tugutemo muri rusange. Urumva rero bameze neza cyane, n'abakinnyi bari motive nyuma yuko ubuyobozi amakosa bakoze mu minsi yashize barimo kugenda bayakosora. Urumva rero ibintu birimo kugenda bigenda neza, baracyakomeje kwashena imikino yabo kubera ko basigaje imikino 9 basigaje gukina mu ikipe ya Rayon Sports, bashigaje gukina gusohoka inshuro 4, basigaje no kwakira imikino 5. Urumva rero ni ikipe ya Rayon Sports ifite akazi katoroshye, kandi bazakina n'amakipe ari muri zone de relegation, akeneye gukina ashaka kuva muri ya mirongo itukura. Nkeka yuko nta kazi katoroshye kuri Robertinho Concalves da Carume, ufite umwungiriza mwiza cyane Ayabonga Rebita, arimo kubona ibintu byakomeye, akavuga akandika agapapuro agahita gahereza umukinnyi, ati gashyira umukinnyi runaka. Ku munsi w'ejo n'akapapuro Ayabonga Rebita yanditse agahereza umukinnyi, agashyira Kadime Ndiaye kugira ngo agabanye amakosa cyangwa se agire icyo yongera. Ni ibintu dusanzwe tumenyereye ku mugabane w'i Burayi, tujya tubibona cyane, umutoza wungirije cyangwa se umutoza mukuru yandika agapapuro akagatanga, akagahereza umukinnyi, akagashyira mugenzi we kugira ngo bagire ibyo bagabanya cyangwa se bongera mu kubaka ekipe yabo. Ni ibintu tutari tumenyereye hano mu Rwanda, nako nagashya karimo kugenda akaza mu ikipe ya Rayon Sports. Ngira ngo rero ni bitwaba tuganiriyeho, andi makuru yose turagenda tuyakusanya tuyabazanira. Murabizi ko amakuru y'imikino agenda garuka 5 kuri 5, agaruka uko bwije nuko bukendi, hagenda haza breaking news. Every breaking news tuzajya tugenda tuyibagarukiraho 5 kuri 5. Narabibabwiye ni tubagezaho amakuru aziri muha no gusesereza, tubagezaho turaza tukayanyanyagiza hasi, buri wese agakuramo amakuru yiwe amonogeye. Nta kindi rero tugusaba nukudukandira subscribe, ugasharinga, ukalikinga niba wakunze ibiganiro byacu tugenda dukora bya buri munsi, ugakanda kazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tugezaho 5 ku kandi. Nago wabona ibiganiro byacu dukora utarakanze subscribe, utarakanze akazogera, nago bishoboka. Ngira ngo rero nicyo gihe, ni nako kanya, reka ntisimbye mu magambo, ibindi byose duhuriye muri comment, then tujye dukomeza twungurane ibitekerezo muri rusange. Ndabakunda cyane, n'umusore wanyu Kubwimana Olivier, ni byose TV. Ciao ciao.